Na 13. sednici opštinskog veća usvojen je predlog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u opštini Kladovo za naredni dvogodišnji period. Reč je o strateškom dokumentu koji sadrži konkretne mere koje treba preduzeti da bi se na odgovarajući način odgovorilo njihovim potrebama i pravima u lokalnoj zajednici. Lokalni plan se zasniva na potrebama osoba sa invaliditetom i korišćenju postojećih resursa u cilju njihove integracije u lokalnu zajednicu. U njemu su identifikovane potrebe osoba sa invaliditetom, opis rešenja, postojeći resursi i izvori finansiranja. Želimo da ovim akcionim programom njima poboljšamo uslove života i rada, bavljenja ovde na teritoriji opštine Kladovo i kompletan ovaj akcioni program zajedno sa resornim ministarstvom, sa svima koji su uključeni u ovaj proces, da to poboljšamo i bit će sigurno mnogo bolje nego što je do sad bilo. Članovi opštinskog veća jednoglasno su usvojili predlog odluke o trećem ovogodišnjem rebalansu budžeta opštine Kladovo. Prihodna strana opštinske kase u iznosu od 702,3 miliona dinara ostaje nepromenjena jer je reč o preusmeravanju 2,6 miliona dinara unutar već određenih pozicija na strani rashoda. Jednoglasnu podršku dobio je i predlog odluke o pokretanju javnog privatnog partnerstva za rekonstrukciju mreže javne rasvete u opštini Kladovo. To osvetljenje sa LED diodama je 6 puta jeftinije. Želimo da ceo taj proces počnemo, da to brzo i efikasno završimo i da negde do sredine naredne godine Kladovo, odnosno do budućeg etno festivala, najveće manifestacije ovde, imamo zaista jedan lepo uređen grad koji je osvetljen. Rekonstrukcija ulične rasvete, osim u gradu, biće sprovedena i u svim selima naše opštine, dodao je Čučulanović. S druge strane, želimo da na svim ulazima postavimo kamere gde će moći da se zaista kontroliše ulazak i izlazak u selo, u gradu, u svakoj ulici, jer ćemo time sprečiti krađe i otimanje tuđe imovine, tako da ćemo dobiti jedan vrlo savremeno uređen grad. Na sednici lokalne vlade usvojen je i predlog odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za određivanje poreza na imovinu u 2017. godini na području opštine Kladovo, po kojoj je iznos za građevinsko zemljište u 4. zoni u kojoj spadaju seoske sredine smanjen sa 579 na 60 dinara po metru kvadratnom. Podršku je dobio i predlog odluke o izmeni poslovnika o radu Skupštine opštine Kladovo jer je izmenjen stav koji definiše trajanje obraćanja šefova odborničkih grupa po tačkama dnevnog reda sednice s obzirom da je vreme sa 15 smanjeno na 10 minuta.